Hey yo, what's up guys? I'm back with another video. Pini ilitum labang so a video long kelang damang gibang ke non head jong mate patumi share production a YouTube channel along isi a video a kimi nang paklang do. Halabang so a video men ke KOKA. Labang so a video long ke do lun kilun mate lun se popen cheng lo che parjan bang phu bang phetum do anaphan busita me nilikedam tang a video long nang tum phanang than elo. Dong silang lelang plutang tang tum pula bang so a video a link bang nili description box ong dolo nang tum check dam ignon kali plutang nili iCard long sitame bi kokpo. तो चलिए शुरू करते हैं लसी पिने वीडियो बंग केला प्लेटुम labang so alam marjamate labang so alam kan arjan so phaitum reaction da dopo review da dopo jong tum labang so alam marjan mate labang so a video lang lelang plutang te labang so a video ke spoiler video cuman deta hai lasi ke lang tum ciri channel dei tolasi as for your kind information labang so alun jir kilun pana bang ke ake hai bijoy lekthei so KOKA po video na paklang ateng putang te KOKA perthe bang non develop piglo lasi KOKA perthe long lapana ka develop lo pun non si ka chinila KOKA po video lang lo plutang te itum goa biche long ansi karbi atum ta kele rock lo bo pusi itum mathaji bon sita me kadi lage KOKA de athe labang so KOKA po video lo bang ke beach girl atum sita me do lapu antro ta kalilang lada KOKA long sunset sita me do pic hala nu deng thepo men ke sunset pulo video long la pan anu deng thepo ke onke sita me ni lika chinia teng plotang te a hok pet ke ave bon la hai ke aya sunset bang ke lang tum sar im phang show dialogue son si je pondet tami je wandet tami pu amen dulo la setum da shooting tang det te je wandet pu hala ke permanent a sunset kali atum video long thek thulo komat a hok pet tin thu ko mat KOKA long ridam re pu bang kali lake just temporary phancha alang dum la shooting ki en aphan chot si labang so sunset hada ki bicha dei la si labang so KOKA pu a video isi abang ke along ka prek allocation na hok ta dam de labang so KOKA pu alang roy long an pa si adona men pen ba che ton bon da ma si pejut ko la si labang so a video ke lang penili ka sinia teng plutang te labang so a video ka shooting ke arni sivet si pachok dead bon alun kilun ta inuvet lun dead ka shooting dam allocation ta ilong wet pachok det ka shooting arni sitame arni si pachok det very good laboson karbi tum ta chat pic nang je ihu disi karbi RT production ta laboson chat pic sitame non ke chilut chok la si pine video bang ke la pasing aton pon iglo do me thak me kardom korwan thu